Sari la katara sa nakod. Stur ka na ni ba isayawan ko pya triwan takisa. Uplikin na ni. Naiwa man wahmas matiaras ma. Naiwa uplaboy krabah ki may kulbya. Uplaboy diarapya may kulbya. Uplaboy nam kralaya sa agbiya. Uplaboy man ba diarapyas ma may wibya. Kuna yang 100% kasaklokis na dawan pengkira. Manduk ya may talyalay kan ba? Manduk ya bradus perih nila pruan ba? Minit kumadasin sekan kumadasin man sa ora may wiras. Wahmi kitiari kya man damrawali kay kisma. Yali ka man wal takas ki balahas piwakat. Tan ka pain bridam sa yali ka man wal ban piwat na takat. Kay kisma kyuplul man dawan ka magpiyatakan ba? Kay kisma kyuplul dirap piya may kulki ba? Kay kisma kyupla sudboy bah ki may kulki ba? Sa kuna Jesus kampain kira manduk ya brapruan balika. Uplaboy. May lahto biya. Uplaboy may kang biya. Uplaboy sa ora may biya. Uplas may kulbi biya. Papi kang mami kam kra. Tamya na ni kra. Chochbila na kra. Sa ora may biya sin. Kuna kumi barasa. Manduk ya bradus perih nila pruan ba minit ba nila bilam kay ki sa wahmi ki. Tiare ki minit ba nila manduk ya bra. Diaray ilal daw ki sa magtan katrap simpiriras. Baray mamanis manlukis ma chochbila ra wala may kang banbara. Manlukis ma utla bilara saura may wibara. Manlukis matawan bilara saura may wibara. Manlukis mo plawan ka mapya bara Jesus sin manrawan ka mapyasa. Bara sa itrata kisal mah ka purwaya sin ka bala din kisa setan mo. Wah may ilal raya ka lustiwan ba? Kau ay raya ka sakrastem. Samtem ba help pli kisa. Spell bila ka kakaayuda na ni pli kiya. Kuna samtem ayudi ka na ni pli kiya ba uplikara pli kiya bukla kung within help mo na ya si papi uplika. Bara wahma na ni bay raya ka sa akisa. Napakan kita ni Christian na ni wahma tiara Christian na ni. Ani tem wahma kung wanwam klabilara choch kambilara di mansa. Mplaboy saura kulkan wahmi ka kum uplaboy lay kapya kay wahmi ka kum. Man Christian ba ako mun para. Yang nawal may wira siya na ni masaur ka tabay kaya saur ka dukya kapya kun uplika raya ka ba. Gol wala piyasa, lalah wala piyasa. Uplika raya ka ba Jesus Kristalia mana samantarlaton may mundasa. Jesus Kristalia mana kung babanda tiwaya. Maniyang naupla sa ura kira yawan le kamistik kira si. Uwah mapain kira kung lay mara di man baraw sa. Muhki yang sari palis na. Kupina wira palitakan sa. Family lose di sa. Mamaapos na, papaapos na. Upla yang lay mara panghuikan masut yang siyaban sa. Yang ba yakan palitakas ki sabam na kay ni prikritan. Yang kay ni pulaya uplabo. Wah matwiti ngay mani wahmi ka kung pakos tur kay win bara. Yang lama ra dimi ay ni paliwal ritin ay stur ka na ni aysan ka ba. Witin bilawi sa ay mami kalupya patlus diwan ay papikal patlus diwan mamna. Pana na niya ilal witin wal perawan pana ilal witin wal pain bangwikan witin wal latuan kan. Sa kuna witin travel kumarakakan travel ka na mih tawel la ay pura na kawan bam na la uplika na di puy sila ramangkan mani na ni waluan temetin sila kunatakan bara wah mana lataratakan tem panapo mamapo papapo upla na ni witin rapaintan na ni uplika ba lehura kaikan witin ay kuki plun lit bila kumi piuplika na ni sinayla mara di mayawan tapiltakan bam na chuchuat la kumplikan dawan la karal kaya dukera chuch kawat la paswan ba para sinuplikan na ni ba mihtawitin raisri kaba ako kaikan bara kati kumpres ka priyas rawapisi witin priyas wat la buena sui priyas wat la wala kumplikan bara nahapriyas kawat lara wahma tiara na ni sinailal bara kan bam na witin bui wahma tiara na ni bara mahakaban witin ay dukera sip kabyaki pura sunrayaba ya bara sip kabyaki witin ay dukera sin dawan ra mahakabaya bam na wahma na sari kidawal yang raya isisa bara iwisa yang utla bila ra baras na wait lalo kabris na di alpya kumpan piya ali kabris na sa kona sari kumay daw isa kupira sar ka ba mamapo papapos na makum wala ba upla kum sinapo yang laymara pana apo takri laluri ba yang nus na sa kuna dawan ra makaris na chance na kaya anits na upla kum yang laymara helpay mun biya tay bike biya
ay wibe yang sips na chance na kaya, ay wibe yang karni kabis na dawan na kaupli kaya. Kunuplan ba, yang ray kay kuyawani ba, ba kway watli kara, upli ka na niya iluki ba yang ba, wahama kum saura kila, upla raw sa kra, uplari kaya si puhami ka kumsna, uplari pli kaya si puhami ka kumsna. Upla mita bisyo kila na ni bama na iwisa, bara, wahma basari kila walwisa, yang kupiwina, yang chance na kaya patakis na kung hanits na upla kung dawan lakara, ay smagbiya, ay wibya na kita ukri kayang chance na kapalugyar. Sari lakatur ka kum sa wahama, tiara, mananiwalay is manaha video ka na, wahama tamkya kum, makaban kabawal yang naha video ka daw kisna, bami tani na makras kira, ani na ba makras kira, de forma anonima yang isis na, naha history ka na. Bam na wahma ba yang rayuin, naha video ka na, daw kumatem, man chance ka bris magkakawis. Christian dak nila nila, napakan na nila. Wahma tiara Christian na nila. Anitem wahma kum, ay chuch kabila rawabi atem. Saura kila kabya bahawahami ka ba, uplaboy saura kulkan kabya. Witi na ni Christian ba ako, siya bribiara, may sanig biya. Nuwapos ma, bahawahami ka ba, last dimi, chuch kamra, aywan itaw kisa, o ay sitaw kisa, o chuch kamra, we bisita may kisa. Kanwah may nalbara sa selpay lang we pruwan, wisin sa wala di pruwan. Yara satsag daw kibang we, selpay raya kasaki sa kan. Ispel bila kat kaka rechazo kumuiti na ni brisa. Baki kulkan kalaka kumyabi sa. Family wina, George bila wina, ansan sa wina. Tawan bila ra. Latatani rot la bila ra, George bila ra. Witi na ni please kumprauras, please kabara, ispel bila kat kaka seguro kaya. Ani rawabi sudbuk labuy, saura kulkisa, lahto bisa, uplaboy, api-api atuk tanong sa doon kang bapraks, bahaw kami kaulawala drog, bahaw kami kaulawa ayang pikira, bahaw kami kaulawa saura kira bara, namkramwatch kambas, bara, ilatatan nila ba manapit church bila rasitsa. Sa dila katara sa nakot, stur ka na ni ba isayawan ko pya kriwan takisa, nahawaturi ko ni napya, story right, upliki na ni, naiwaman wahmas matiaras ma. Naiwa uplaboy krabah ki may kunya. Uplaboy diarapya may kunya. Uplaboy na makralaya sa agya. Uplaboy man ba diarapyas mamay bibya. Kuna yang 100% kasaklokis na dawan pa yung kira. Mandok ya may talya laykan ba? Mandok ya brados perih nila pruan ba? Minit kumadasin sekan kumadasin man ba sa wala may miras. Wahmi kitiari kya mandam rawali kay kisma. Iyali ka man wal takas ki balahas piwakat. Tan ka pain bridam sa yali ka man walban papiwat na takan. Kay kis makyuplul man dawan ka magpiyatakan ba? Kay kis makyuplul dirap piya may kulki ba? Kay kis makyupla sudboy ba ki may kulki ba? Sa kunan Jesus kampain kira man do kya prapuan balika. Uplaboy. May lahto biya. Uplaboy may kang biya. Uplaboy saura may biya. Uplas may kulbi biya. Papi kang mamikam kra. Tamya na ni kra. Chochbila na kra. Saura may biya sin. Kuna kumi barasa. Mandok ya maradus perih nila pruan ba minit ba nila bilam kay ki sa wami ki. Tiare ki minit ba nila mandok ya mara. Diara hilal daw ki sa magtan katrap simbriras. Baray mamanis manlukis ma choch bila wala may kang bat para. Manlukis ma utla bila ra saura may wibara. Manlukis matawan bila ra saura may wibara. Manlukis mo plawat ka mapya bara Jesus sin man rawat ka mapya. Bara sa itra takisal mah ka purwaya sin ka bala din ki sa setan mo. Wah may ilal raya ka lustiwan ba? Kau ay raya ka sakrastem. Samtem ba help pliki sa. Spell bila ka kakayuda na ni pliki ya. Kuna samtem ayudi ka na ni pliki ya ba uplikara pliki ya bukla kung witin ra help mo na ya si papyo plika. Para wahma na ni bay raya ka sa akisa. Napakan kita ni Christian na ni wahma tiara Christian na ni. Anitem wahma kung wanwan plabila ra choch kambila ra di man sa. Mplaboy saura kulkan wahami ka kung uplaboy lay kapya ka ikiwahami ka kung man Christian ba ako mun para yang nawal may wira siya na ni masaur ka tabay kaya saur ka dugyarap niya kung uplika raya ka ba gol wala piyasa lala wala piyasa uplika raya ka ba Jesus Kristalia mana samantarlaton may mundas sa Jesus Kristalia mana kung baban ka tiwaya man yang naupla saura kira yawan li ka mistik kirasi Jesus Christ ra beriwan mayinin kung ruk mayinin kung Lara ulban kan si ka ruk mayinin na ni ba baku work ka sa wala nakakal ka magkakasabi wal pani kaya sa kuna. Jesus Christ rabuhin mo ni makabiwani sa.
upla na ni babuy do sa kuhbi kira may rin ra. One ways mas mal ka nahamay rin na yang nanirukya di kan minit kalal kimakri. Man buy di awis man nahamer ka na ra. Wal pa ni sabi kaya baita ni sa larol man babako apya ka kaman di awis. Jesus Christ nahaupli ka na nila. Story kung sinuwira sa witin Bible babilawsa. Tas bara ay lula rabawan pam na ay lalma ako pitas bara ulban di ulban sa panuwa ko Bible rawan wiras kuna. Witin ulbi si ay lalbuki upla na nila bara kay kan upla na ni bara pa may rin rai kaya do kira wal pa imitara. Bam na may rin daw isa pas bupla na nila paswisa. Manani ani uplika nahatil ras mawina. Kau saur ka kung sinyabras uplika ba. Man paswal pa na looks may rin ra. Pain logi kay tihura logi kay Jesus Christ suplika na ni bara wiras wal pa ni sapara. Jesus Christ suplika na ni ba sins kara lukan kara ay san. Bible ba bilaw supla na ni ba wal pa buki bilin ba katay wal pa yala hala suisut lapi makwa. Nila wala rawitin na ni sin sa ura kirasi. Sa ura kira wala kumri kaya tawag ikan. Jesus bila may rin da may rin yaman dapat may rin kisa. May rin ba ilal buki kay kan upla na niya po witin na panding ikan ba. Bara Jesus rawisa apya upla yang dapat ay dingkrasan. Upya wira kinawan para Jesus bila wisa. Well, yang siman dapat may dingkras na. Magnawas ang klisa uraya para. Nahamay rin da Jesus likasip kan wal pa ni sabaya. Jesus likasip kan ikay Amerika na. Jesus likasip kan sa urawiyaya lahto bayak. Dirasat mo na isip kan Jesus lika. Kan witin ba man kasak kira kan huli kira suno kira. Sa kuna Jesus ba kuwi na supli kira ni. Laton kay kan saur ka na ni ba. Bansuy kan. Makaman Jesus bilawas at klisa uraya para. Aloy ko naman kay kismayawan na di ba nakibawan upli kara sa urawiyaya. Ami atiwan si mansin sa ura kira kan mapanakala. Ami atiwan mansin sinyabal kara kaparamdawan lahaton may kay kinaisakan ba. Alayawan ba diya mo ni banupla sa ura saki. Wan mo hinina ni wal laki ka wal wanupli ka na ni walun sa bayabangon ba. Yawan na ni ba diya sa atupli ka na ni saki. Wan ko piyala lahaton la kahaputakan mo pli na ni. Dawan pa yung kira. Balbia bara yawan na ni diya wibya ki. Wan mi tabila man na diya ratabukas na. Nahaba video kung sari kira. Upiwi na. Wihawal. Manani kumibani ra. Wahma makaman kabawal. Ay si suyayawan ka pribara. Nahawahma. Yang wal prawan na dira ilalay si mangritila ra. Kau impactante isan ba? Witin ra rechazar mo nan machuchupli ka na ni buwi. Tawan upli ka. Ay family kumkumita. Para last church kumulawit nakaskan. Bahara sa wahami ka. Dawan pila pa kiras malkisa. Ay tao raw yasa. Dawan laton kay biya pure wani ra. Dawan buhay karne kaya biyay ni naratawaya kaya. Naywawah mawala sa tuwala takansa. Dawan babako sa chensuan mo ni sa. Upla buhay bahki may kulki. Dra papatil ratay may may digpiasin. Dawan mga paramanli ka goals ma. Kay kram goal ba dra papatil na upib day ki clean mo ni sa akram tem aswi babansa. Wait na may rin raya ka pain kinababago sa dawan mga para tinti. Ha video kalpya siripi kay kram banira. Tapas ka kupya laton kalaka blesen ka. Kupya pit kalaka manani. Andiyaw na ni kumibani wal kabya. Jesus ninara. Amen.